Allin hamusqa kay devoción matutinaman. Maypichus apóstol Pablo kawsayninpi noqanchik kallpachakuspa kasanchik. Kunandia niwanchik el equipo de Pablo nispa. Mayqinkunawan pay kawsarqa, pikunaswan pay tinkunakurqa allinta llank'ananpaq chay tiempopi, kunandia devoción matutina rikuchiwaspa kasun. Hinallataq invitawanchik mask'ananchikta maychus kasan kay Colosenses tawayu, chunka pusaq chikllashqan nina hinata. Noqa Pabloqa makiwan qillqamuykichik kay napaykuyta, karcelpi wisk'asqa kasqaymanta yuyarikuychik, Diospa qasilla k'acha yanapayninqa qankunawan kachun nispa. Ahinamanta payqa parlapayaspa karqa tukuy cristianusta. Hinallataq kaypiqa nisarqa Diospaq k'acha yanapayninwan kaychis. Noqa qillqamuykichik makiwan. Hinallataq qankuna yuyarichik imaynata karcelpi kasarqani wisk'asqa. Chayrayku noqan chatataq yuyarispa kani mayqinkunachus karqanku wawqi masesniy nispa. Paykuna nin karqa kay hina Onésimo amigun karqa ichari Aristarco, Marcos, chantapus Epafras karqa Lucas, Demas nipas Arquipo. Kaykunaqa runamasingu karqa sapa uhpis yanapaspa karqa apóstol Pablota tiemponpi. Wakinkuna doctores, wakinkuna yanapaspa karqanku colaboradores hina, wakinkuna Marcos imaynata secretario karqa apóstol Pablo pata. Qusqa paykunaqa equipo hina, paykunaqa ñawpaqman aparqanku Diospaq evangelionta. Qanwan noqawan yuyarina tiyan, kay pachapi noqanchikpis ruwayatinchik equipota, wawqinchikwan chantapis hermanunchikwan iglesiamanta allinta qusqa pareja misionera hina apanapaq evangeliota. Qayllakusanña ichari maychus kasan evangelismo de primavera, hinallataq kunanmanta pacha mask'ana tiyan mayqinchus yanapawasun qusqa predikanapaq, waq runa masinchikta riqsichinapaq Diosninchik tataman. Chay yachaywan kunandia munasqa kuyamasi, k'aya invitayki ama faltanaykipaq.